Some Bibiliya, some ijambo ry'Imana, some igitabo cyiza gikuru. Kwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 23. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 na 24 gusa. Rwandiko rwa kabiri rwa Abatesalonike 5:23 na 24. Bibiliya yavuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizegwa no kubikora izabikora. Amen. Amen. Turangirize mu Efeso ibice 11 ibice 4 umurongo wa 11 tugeze ku 16. Abanyefeso 4:11 kugeza kuri 16. Yego. Bibiliya yavuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo ca Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana tudateraganwa n'umuraba tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu bw'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe ari we Kristo, kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanwa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacu cagenewe muri Kristo. Uwo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwa kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishimira Imana. Ndashimira Imana. Ndashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umugoroba mwiza wo guterana, kandi hano hantu Imana ibiduhaye ihabwe icubahiro. Sema amen. Ndashimiye byimazeyo Imana idutera iteka ikaduhesha kuboneka mu maso hayo. Imana ishimwe cyane. Ikindi ndashimira Imana ku bwa Philadelphia dukomeje kubana. Twabanye ya bwagiriza icyumweru gishize, none rero tubanye n'iyo mu Gisagara mugane wa pasiteri. Imana ikomeje kubashiramo urukundo mukatwakira, turabashimiye. Imana yo mu ijuru baho umugisha. Mushumba hamwe n'abo bakorana turabashimiye byimazeyo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Sema amen. Vuga ngo amen. Ndashimye cyane mu by'ukuri
naje hano mbanezererewe, twahuye na Pasiteri Sebihendo, turavukana n'umubyara wanjye, ariko akarusho bizanejeje nuko ari pasiteri. Abaye pasiteri biranezeza cyane. Rero ndashimye Imana kuri mukora umurimo mwiza w'Imana hamwe n'abashumba mukorana, turabishimiye kuko mwatwishimiye. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndashima Imana kubatura Bujumbura, mwebwe mwese abakuru n'abatoya bara mwaje kugira ngo dutarame. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, muraba agaciro mu maso yanjye. Imana ibaho umugisha mwinshi. Shima kubw'umuvandimwe Idagara, Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Nza numva amakuru y'imeza, uwo dukunda kubana ni murumuna we Kidumu. Nza nkunda kumubwira ngo mukuru wawe arakurusha ubukristo, kugira ngo ndebe ko aguma gutera imbere, kuko niwe cyane twegerana. Ndashima Imana rwose kukubona. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Sema amen. Ndashima abakozi b'Imana duhuriye, abapastori, abonzi n'abo ndarinzi menye nona. Imana yo mu ijuru baho umugisha mwinshi. Shima ku bwa Revera Gedeo, uriya n'ubu iwacu, umukozi w'Imana w'iwacu neza ku Gatumba, niko Barundi bazavuga. Ku Gatumba n'uw'iwacu ku Gatumba neza neza kabisa. Uriya aranzi gusumba mwese muri hano cyane 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 kabisa. Ndakwishimiye cyane. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Imana ikugirire neza rwose. Twagumije kuvugana nishika muri iki gisagara, nahise bumenyesha twebwe niko duteye iri iwacu. Iwacu mu Mibunda, ugeze mu gace karimwo umunyamibondo w'iwacu ugomba kumubwira ngo ndi hano. Icyo bagumenye ko ndi hano, umenye ko ndi ino. Sema amen. Kugira ngo akumenyere umutekano, akubwire ngo aha ntihagendwa, haragendwa. Rero Imana imuha umugisha, narabimubwiye nawe yakomeje kunkurikirana. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Sema amen. Icyanyuma ndashima Imana ku bwa bene data twagendanye, agendanye umuvugabutumwa hariya Bisetsa. Turi kumwe n'abavugabutumwa bakomeye, nuko gusa mwamutangira mukereje, akaba barakomeye bikomeye. Ndashima Imana kugendana nawe, umuvandimwe kandi mukundiye cyane. Ubumana namubonye, njyewe y'umuntu afite Imana biba birangiye kumugira inshuti n'umwana muto cyane nijoro barese. Ariko ndashima Imana ko turi kumwe, twaragendanye nawe aho hose kugeza hano. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Ndashima ku bwa pasiteri yadushitseho none mu gitondo, turabana muri Kenya, twaravuganye ko njino arambwira ngo nawe araza tugenda. Atinda mu nzira arafatirwa, ariko arahata araza. Yaraye ashitse hano nijoro dusohotse, aza kugera hano asanga twasohotse. Ndashima umugabo Mungu, umusore wamufashije, sinzi ko ari hano ahuriya. Imana imuha umugisha wari, yahise amusubiranayo amujyana aramuraza, kuko nta telefone yari afite. Ndashima Imana kukubona, uri inshuti kweli. Gushimiye cyane ko Imana yaguhaye umwete wo kugira ngo tubane. Imana yo mu ijuru umugisha. Ni umupastori, ni umukozi w'Imana, nawe abana b'abakozi b'Imana ejo muzobaheze njyewe n'icyari tegere. Sema amen. Vuga ngo amen. Ndakwishimiye, urakaze neza, turacafitanye nawe iminsi hano kugeza mvuye hano. Imana igo umugisha mwinshi. Amen. Ndashima Imana kuba dupangiye pasiteri na tate hariya
namwe muri gitari mwe mudufite mu nzu Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Imana ibagiriye neza ndishimye kubabona hanyuma nagwaniwemwo bambwiye ngo ijambo mfite ko ngo ni ngaho ari bakeya baryumvishije noneho ndibaza ngo ese Mana ko batambaye teme batambaye igitabo nobabwira bo kumva abihanye ibyaha abatuye bakatura icyaha ku kindi bakakira umwuka wera bagahabwa kuba mu nzu y'Imana imyaka 5 cyangwa 2 cyangwa iminsi 10 cyangwa iminsi 2 cyangwa 1 kugeza kuri 50 kuko turi kumwe n'abantu bafite wenda imyaka 50 60 abo bantu nibo mfitiye ijambo twoganira sema amen vuga ngo amen nibo nasa nifuza nibo mbangenda ndamutsa nabwiye abavandimwe nijoro narababwiye nabwira ngo kindagenderera abakristo kindagenda ndamutsa abavandimwe muri Kristo Yesu nibo mandamutsa nibo naziye sinagenderera abapagani gusa ni byiza wobwira bawe abandi bakumviraho sema amen vuga ngo amen rero nirya rindi twari dufite niryo ngomeza sema amen nubwo ndakomeza aho twasomye ejo tumwumvise ko nahinduye nagomeza mbindure n'ejo nzohindura ariko ijambo ni ryari nimuntegera neza mugategera ijambo ry'Imana murasanga amagambo arajya ariko ndagerageza gukora muri Bibiliya byibuze 2 cyangwa 3 mbisome ibice 2 cyangwa 3 kugira ngo tubashe kuganira nk'abakristo sema amen vuga ngo amen subira ngo amen ejo twari dufite ijambo ribaza riti ni bande bakorera Imana ni bande bazotaha ijuru ni bande bazaja mu bwami bwo mu ijuru mwene data ririmba indirimbo iramfasha yavuga ngo nifuza ibikari byawe mwana nifuza kuba mu nzu yawe kugira ngo nduhuke umutima nzabane nawe akarama nzabane nawe Mana akarama ngiye we sema amen hallelujah igituma dukizwa mwene data reverend Jedeo igituma dukizwa igituma tureka inzoga n'itabi n'ubusambanyi n'ubwibzi igituma biriya zose twabihevye igituma tutari hanze igituma tutari mu mazu igituma twasohote tukazano ni kimwe gusa kirimwo 2 iwacu bakazavuga ngo turakwiyegereza rimwe karimwo 3 sema amen hallelujah ni kimwe gusa kirimwo 2 kindu cyambere nukugira ngo dukorere Imana Imana yashimye kukurema Imana yashimye kukubumba Imana yashimye kukurinda Imana yashimye ngubeho igushakamo umusaruro igushakamo ubutunzi sema amen vuga ngo amina Imana yagukeneye kuruta uko uyikeneye kuko wowe ndi wayirema wowe ndi wayishizeho iyo niyo yakure sema amen amen vuga ngo amen hallelujah Imana iragukeneye kuruta uko uyikeneye Imana iragushaka kuruta uko uyishaka irakwifuza kuruta uko wowe uyifuza kubera ko yakuremeye papasi yakuremeye intego yakuremeye umugambi uwo mugambi nuwo kuyunguka nuwo kuyihimbaza nuwo kuyiramya nuwo kuyinezeza ugenda uyinezeza Pawulo aravuga ngo mugende nk'abanyabwenge ntimugende nk'abapfapfa mugende nk'abanyabwenge muyinezeze muri byose byose
ya abakristo muri hano abakristo muri ino twahageze. asifiwe mukozi. Hallelujah. Imana iragushaka muzuzuka mutakura nutera intambwe usohoka uzamuka Nyakabiga mu Ngagara mu mujyi ugenda uyinezeza nusohoka mu wawe winjiye mu nzu ya mugenzi wawe intambwe zawe zinezeza ivuge ngo Mana we ndore wa mwana naremye. Sema amen. Hallelujah. Bibiri iravuga ngo abo yaremye bose yabaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. muri Kristo Yesu kugira ngo bayigenderemo. kugira ngo bayigenderemo. Nokore. Arimo gusaba bagendera bazagendera mu mirimo myiza bayitahiremo bayisohokemo bayinjiremo. Ngiki cy'Imana yaremeye abantu. Ngiki cy'Imana yakuremeye. Sukurya no kunywa sukuba ibujumbura sukuba mu gisagara sukuba mu mazu. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Hallelujah. Hari umuntu kumanywa yambwiye ngo uko Imana ntizibona no mazu. Ngo ntizuru ireba amazu agerekeranyije ku yandi. Ngo vuga ngo amen. Ariko naho ni igihu yanejeje. Muririmbyi yaravuze ngo hata umuswahili yaravuze ngo yote yakitoweka furaha itabaki. Byose habe niyo byo kugwa kubakunda Imana no kubamenya icyo Imana yabaremeye wanafuraha Yego. baranezerwa. Sema amen. Hallelujah. Kibanezezwa no kurya kwabo cyangwa no kwambara kwabo banezezwa yuko bayinejeje. Ariko nino nino naje niyo Yesu yashatse konza cyangwa nije wizanye kubera ubuvandimwe. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amina. Hallelujah. Tukuswe mukozi. Vuga ngo amen. Hallelujah. Naratangaye tuzadufusha tukarira Imana ikanezerwa. Niba rwabaye urufu ngo yihishura Isaya minezerwa igaheza kurutuko wobaho utayinezerwa. Aya magambo arumvikana hano reve bante iruha yeme munyaboneka mu nyumva. Sema amen. Hallelujah. Vuga ngo amen. Amen. Simba takeleza igihe kandi namwe tubane nyine. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Ayimidiwe Bwana wa mabwana. Ikintu ni kimwe gusa. Imana yakuremeye kuyikorera. Imana yakuremye ngo uyibere umukozi uyungukire uyineze uyihimbaze tubingumba niko Bibiri ivuga. Sema amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Amen. Imana inezezwa na kimukoze kubwayo kuruta kugira ibitagenda ibirengeye z'amaso n'umubiri binezeza. Uzosiga igitondo kimwe ni igitondo se umuntu yohwera igitondo cyose se nko guhumza no guhumura kuroka kwa kuka kawe ni nkuku ntawuzi ubimenya uko bigenze. Sema amen. Jewe ngize hari abantu bambwerereye mu maboko ntawuzi umenya uko bigenze. Ntawuzi umenya. Mugabo umwe bita Mutwaza ndamukunda cyane Imana yari yaramubwiyeho irambwira ngo azahwerera mu maboko yaje yayahwerereye munyi sinamenye uko byagenze. Nagiye kubona unatakirwa hume horaho nibuka ko Yesu yavuze ngo aramujana ndeba ku saa yari yatubwiye ngo saa 2 iramujana za mu gitondo zo kwa kabiri. Noneho ndakora numva yarambwiye ngo nimwegamure ngo anyegamire ndamwiyegamire mare hari mu gatondo kare nifite nk'ibitotsi twaraye dutaranye. No nicyo kumva numva atakirwa hume ngo mukoreho sanga yagiye ka ndahebo. No nibuka ko Imana yavuze ngo saa 2
ndeba isa undeba isambo na sambiri zabaye mbona kumenya ko yapfuye bamagara umugore we umugabo yagiye sema amen Amen. vuga ngo amen subira ngo amen gupfa akanya gato vuko ko guhumza no guhumura sema amen ariko icyo nenda kuvuga ndashaka kubabwira icyo twaremewe kwari icyo tugomba gukora many purpose ariyo tumenye intego nyamukuru tuja mu bindi byose tutaremewe tubisiga mu munota mwisegonda ukayisiga ugasiga bijya wagokeye bijya watanzeho umwanya wose kandi Yesu agushaka uwakuremeye waramwinya umwanya ngo mari uha ibyo mutazaragana tuzobisezera sema amen vuga ngo amen Amen. rero ngira umutwaro wo kuganira na bene data ngo mbibutse mbabwire ngo yemewe nimumenye icyo twaremewe nimumenye many purpose mumenye intego nyamukuru mumenye abo turibo sema amen nitumara dukora icyo twaremewe tube turujuje kuba mwisi atukuze mukozi Amen. ayimidiwe bwana wa mabwana Hallelujah. yisi tutuyemo si watu si twe twayibumbye si twe twayishizeho uwayishizeho nyirayo arayifite uyu mubiri dufite titwawihaye twarawubumbiwe sema amen ndaza kubivuga muri bya bice bitatu uyu mwuka dufite nuwo dutirirwe ntabwo tso dupombwa nga kurya kw'imodoka ngo uvuge ngo uraca kuri station ngo ni wamara bakongerera umwuka ukomeze nda station tuza vuga ngo amen Amen. subira ngo amen nyirawo nyiri kushiramo azi neza amasaha azigiye kibazo nukuba mu ikanisa ukazagenda utarakoze ikimana yagutuma utarakoze ikimana gushakaho tuza gusanga rero kubwo gukorera Imana abantu bagabura ivy'Imana abantu babasha gukomeza umubiri wa Kristo n'abantu bera nabejejwe sema amen vuga ngo amen Amen. nabagenda bezwa ejo bundi narayishuriwe ndiri iwacu sanga Kristo muri Kristo Yesu wese cyubahiro Amen. atukuze mukosi Hallelujah. ayimidiwe bwana wa mabwana Amen. muri Kristo habamo kwezwa kw'iminsi yose icyo bita iminsi yose vuga ngo amen subira ngo amen iyo umuntu ari muri Kristo nasanze umuntu w'imbere umuntu arimo babiri harimo umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma umuntu w'inyuma uko umwitaho buri munsi kugira ngo aze gutungana neza nuko oga no kurya no kwambara ibyo bintu bitatu ubimukoreye ibyo ni ibyibanze izima umuntu w'inyuma abashije kurya akoga akambara abarisa abatu utunganyije n'umuntu w'imbere nawe nuko nguko sema amen umuntu w'imbere afite ubwo bukene afite ubukene bwo kurya afite ubukene bwo kwambara afite ubukene bwo koga sema amen Amen. za gusanga kugira ngo ukorere Imana abari muri Kristo Yesu bose dareza kubera ko ikiri muri Kristo ni ijambo yitwa jambo nukuvuga ngo Kristo ni jambo sema amen Amen. vuga ngo amen Kristo ni jambo niko yanavuze wenyine muri Yohana aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. jambo kandi uwo jambo Yari Imana. yahoranye n'Imana kandi ngo ndataremye itaremwe nawe vuga ngo amen vuga ngo amen uwo jambo niwe Yesu Kristo Yesu rero iryo jambo niryo rizari tweza usomye Yohana 15:3 iravuga ngo maze kubezesha ijambo ryanjye
sema amen. Amen. Mumaze kwezwa n'ijambo ryanje nababwiye ngo mugume muri nanje ngume muri mwe. Vuga ngo amen. Iyo turi muri Kristo rero ijambo ry'Imana riratwoza, ritwogereza iki? Ritwogereza, ritwezereza, ridutunganyishiriza, ritugira bera kugira ngo tuze kugabura ivy'Imana. Haleluya. Hallelujah. Vuga ngo amen. Amen. Kugira ngo tuze kuba abahereza, tuze kuba abantu bo mwikanisa, tuze kuba abantu bo kuririmba. Niba ijambo ry'Imana ritagutuyemo, tiwemewe uri forode. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Subira ngo amina. Hatukuzo mokosi. Hani wanyu ko muroga aka gatatu. Iwacu twebwe nirimo. Naryo ribari goye. Kubera impamvu z'imbeho. Mwebwe ko muroga ngaka. Cyangwa kana. Niba wawoga kokose. Ikibazo ufite, ikibazo cy'icyuya cyinshi kiribuze kuba kiribuje kukujena ubucafu. Ico gituma wawe utinda mu mazi. Sema amen. Amen. Kugira ngo uze umubiri wawe uze kubaho neza, uze kumera neza, nuko utandukanya, ugerageza kuhoza mu mazi ugatandukana n'ikicuya. Sema amen. Amen. Muri Kristo kugira ngo ugire icyo ukora akarimo gato. Nakaye gatoya ko muri Kristo. Nakaye ko muri Kristo Yesu. Nuwe murimo muri Kristo muto. Oya uyu nguyu tuzatubona ngaho ari muto. Si muto imbere y'Imana ariko kuri twe. Kugira ngo uze kukuburamo. Kugira ngo uze kukuburamo ugomba kwezwa. Kugira mugenzi wangu ugomba kwezwa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Mu gitondo barya bazinduka baza gukora amasuku mu gitondo hano. Agomba kuza kwinjira muno aturuka ari ku muryango. Akezwa kisuzuma. Agasuzuma umwuka, agasuzuma ubugingo, agasuzuma umubiri, akareba ko zezwa. Sema amen. Vuga ngo amen. Kugira ngo aje kugabura umurimo w'Imana. Biye yavuze ngo abo yahamagaye bamwe ngo yabagize indumwa, abandi abagira abahanuzi, abandi abagira abavuga butumwa bwiza, abandi abagira bungeri n'abigisha. Ngo abo bose yabahaye uwo murimo ngo kugira ngo babashe kugabura. Sema amen. Babashe gusavinga, babashe gukorera Imana ngo no gukomeza umubiri wa Kristo. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Byoshoboka nyine ko rya jambo ritari rigo abantu ko baraguma gukubita umwango cyane. Twebwe iwacu iyo tugiye kumva ijambo ry'Imana aho usubira gusohoka zasohoka kare bazambwira gusohoka tuvuga ijambo ry'Imana. Imana kiravuga. Imana nija ariko ubareke kubera ko tacho haronka ategezwa kugenda atari moyo timo bagora. Noneho igituma ururiwe nukugira ngo ugabure ivy'Imana, kandi ivy'Imana biraziririsha, bisaba umuntu wese. Sema amen. Bisaba wera. Abera nibo bemerewe kugabura ivy'Imana, nibo bemereye gukorera Imana. Kandi berahe, bera mu mwuka, bera mu bugingo, bera no mu mubiri. Sema amen. Vuga ngo amen. Abo bafite inshingano yo kugabura ivy'Imana ngo barangiza bagakomeza umubiri wa Kristo. Ngiki kintu cyanyishe ukunda itorero rya Kristo ridakomeye ngo ribe rihagaze mu kigero cya Kristo. Twagumye kubiganira na bene data abayumbe twari turi kumwe. Sema amen. Vuga ngo amen. Ibintu byinshi mbona mu ikanisa
bidahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bitashanye n'ijambo ry'Imana, twebwe tugira andi magambo yahanze twarahawe Bibiliya. Ubundi uwakijijwe vuga ngo amen, subira ngo amen, subira ngo amen, amen, azava mu bantu, azava mu bintu agasanga Yesu, akagira imvugo ya Kristo. Vuga ngo amen, subira ngo amen, haleluya. kuko vyanditswe. Yesu yakazavuga ngo biranditswe, imeandikwa, biranditswe. Kandi niwe cyitegererezo cyane, yatondagiye ivyanditswe, alikuwa akitembea kwa maandiko, alikuwa akifanya kwa maandiko. Mwangu ubuzima bwa Yesu Kristo mwisi byari vyanditswe. Vuga ngo amen, amen, subira ngo amen, haleluya. amaze gutora abigishwa kugira ngo abashire mu murimo bagabura ivy'Imana, yabigishije ivyanditswe. Sema amen. Amaze kubibumvisa bahinduka ivyanditswe. Nico gituma isi itabakanze, ndatera bwoba ryigeze ribageraho. Twebwe tukitinya isi n'umubiri, tugitinya itangazo, kubera ko tudafite ijambo ry'Imana. Ejo tuvugana rero kwezwa mu mwuka. Mwuka niho dusabanira n'Imana. Zanditswe mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 7 nibase. Imana ire mu muntu. Sema amen, amen, imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, imushira mu mwuka. Umwuka wavuye mu ijuru. Hari igice tugira cyavuye mu ijuru cy'ubusabane bwacu n'Imana. Sema amen, amen. Kitofu, kitofu, kitofu ni kitofu, ikintu gifatanya umwana na nyina. Nico cico umwana uri mundu mudamu utwi donge habariho ikimfatanya umwana na nyina ari mundu zitwa umunyonyo. Kwa Kiswahili ni kitofu. Ni uruzogi mu Kirundi. uruzogi, yes. Natwe uruzogi rwacu rw'abantu n'Imana ni umwuka. Vuga ngo amen, haleluya. subira ngo amen, Amen. ni umwuka. Iyo umwuka rero utagihari, iyo umwuka wacitse, nta misabanire, nta migendererane, nta mishikirano, nta bumwe, nta guhuza n'Imana koba kukiri mu muntu. Sema amen. Nta gusabana n'Imana koba kukiri ku muntu. Iyo umuntu mu mwuka hapfuye, batandukanye n'Imana, niko gutandukana n'Imana. Sema amen, haleluya. vuga ngo amen, Amen, subira ngo amen, haleluya. subira ngo amen. Amen, Twebwe ndibaza bawucanga kujya umugore baza bawuca, twebwe barayikiye, titukiri kumwe na ba mama barayikiye, ariko ku Mana ndibaza bayikiye. Kubera n'ubu Bibiliya iravuga ngo turabana ni kitofu kiracyariho, kigomba gucika, tuzoguma tubabana. Bwira mugenzi ngo turabana, turabana kubw'umwuka. Bibiliya ikavuga ngo abayobogwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana. Nukuvuga ngo iyo umuntu agituwemo niyo pariti akirimwo umwuka muri we, abayomatanye n'Imana, abafitanye ubusabane n'Imana, abafite kitofu cyuma, abari kumwe n'Imana. Sema amen, amen, vuga ngo amen, haleluya. subira ngo amen. Amen, Rero mu mwuka kubera umubiri n'isi na Satani, umwuka uzawadura, umwuka uzuziba, umwuka uzupfa. Sema amen, uzukugwaho, ibizaha biza kuwuca, tugacika kuma, umunyonyo wacu tubugifata kuma ugacika. Iyo icitsere nico gihe tutaba turi kumwe n'Imana.
Bibiliya rero ikadusaba ngo umunyonyo wacu uhore wezwa, umwuka wacu n'Imana wezwe. Kwera k'umwuka, vuga ngo amen, subira ngo amina. Ejo narababwiye ngo ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizari. Ijambo ry'Imana turyumvisa kuno gutwi, ugira mugenzo ngo kuno gutwi, uku gutwi bikamanuka bikatara mu mutima, niho habamwe icyicaro cy'umwuka. Vuga ngo amen, Amen. subira ngo amen. Hallelujah. Wamara kugera hano ukagenda mu ngingo zose, icyo gihe uzurambura ukuboko ugakora neza, warambura ukuguru ukagenda neza, wabumbura akanwa ukavuga ibishimisha Imana, watekereza ugatekereza neza, wareba ukareba iby'Imana yoreba. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ikaguhugiraho. Hari abantu bagira ibintu byinshi bareba muri telefone, Imana izayamayerekerayo. Niba Imana yarerekeye ku bwa Kristo amaze kwikorera ibyaha, wamara we ukaguma ukareba ibyaha, ukareba amapornography, ukareba ubusambanyi, ukareba imyambarire mibi, uzugira ngo Imana izigumika kureba? Wanduye. Vuga ngo amen, subira ngo amen. Cyo gituma umwanditsi mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu uticarana, ni ukuvuga ngo ari ahantu wo kwicara ukanduza umwuka. Kwicara n'ukwicara, apana gukora, kwicara. Hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi. Wo kwicarana n'abakobanyi, ukicarana n'abanyarugambo, ukaburanduye. Umuntu utagendera mu nzira wocaho umunyabyaha haca, ukaburanduye. Sema amen, vuga ngo amen. Amen. Hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi. Urashobora kugira umugambi kimwe n'abandi, umugambi ukaburandura, umunyonyi ukaburi kuracika, hari imbugita cyangwa umukasi cyangwa iwembe kirawuca. Vuga ngo amen, subira ngo amen, Amen. subira ngo amen. Ariko ikizaceza umwuka wacu, ikizaceza umwuka wacu ni ijambo ry'Imana mu mutima yacu, apana mu mutwe. Ijambo rigarukiye mu mutwe, uwo mufarisayo. Ijambo ry'Imana rigarukiye mu bwonko, uwo mwanditsi, umusaduka. Kuko benshi ijambo ryarabakonfuzinze, ryaraba confusion. Nukubajije confusion, byabagize urujijo. Ubu nyine isezerano rishya n'isezerano rya kera rirabacanze, ryabamaze. Nukuba riri mu mutwe gusa. Iyo ritibutse mu mutima tiriza ricyangana. Bwira mugenzi wawe ngo tiriza ricyangana. Igituma isezerano rishya n'isezerano rya kera birabanye muri bibiri yimwe, ariko zagera mu mutwe wawe bikaguparanganisha, bikanga ko bibana, biracyari mu mutwe. Nibigera mu mutwe uzamusadukayo. Abasadukayo n'abahakana bimwe by'ibyanditswe, bahakana kuzuka, barabihakana. Ni ukuvuga ngo rero dufite abantu bahakana mu byanditswe, bahakana amasura amwe, ibice bimwe, ibitabo bimwe bya Bibiliya, kubera byahekeye mu mutwe. Bibiliya iravuga ngo nitwumva tuzizeza umutima, riba ryamaze gutibuka. Twese situbayo. Nitwumva ijambo ry'Imana, nidutegera, nitwegera tukumva, biraruta ibitambo byinshi cyane. Ngo kuko nitwumva iryo jambo rizatibuka umutima, nirigere mu mutima, twizeza umutima, apana amagambo, apana tituzizeza akanwa. Bundi nta muntu wemerewe kuvuga ngo jewe
ngo nemera umwami Yesu cyangwa njyewe nizera umwami Yesu n'akanwa apana. Kwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye, niko Yakobo yavuze. Sema amen. Hallelujah. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hatukuzwe Mwokozi. Takuvuga ngo njyewe nimeamini Mwokozi Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, kuko ururimi ntiruza kwizera Imana. Hapana. Ururimi ntiruza kwizera Imana, ntiruza kwizera Yesu. Twizeza iki? Imitima. Nukuvuga ngo rero imitima yizera ite? Twese si cyubahiro, twese dati cyubahiro we. Kugira ngo nze kurangiza rino mumfashe ndangize no iringiri ryo mu mwuka. Ejo basinzo fatire ubugingo n'umuntu cyangwa inze gufatira mu ubugingo, ejo nzosozereze ku mubiri. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Uburyo umuntu yizeza umutima, ejo narabibabwiye, iyo tubitse ijambo ry'Imana muri twe rizarigera mu mutima rigaforma ubuturo bw'umwami Yesu, ubuturo bw'Imana Data. Zanditswe mu gitabo cya Yohana igice 14 umurongo wa 21 na 23. Sema amen. Bibiri iravuga ngo nimwankunda mukitondera amagambo yaje. Sema amen. Nanje nzasaba Data ngwaze ngo Imana Data n'umwana wayo ngo baze bature muri wowe, watakuja wafanye makao kwako. Kubera ijambo ry'Imana niriba muri wowe hazabonetse ubuturo bw'Imana Data n'umwana n'umwuka we, ko bitura muri wowe. Iyo bituye muri wowe rero vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Umubiri wawe, ubugingo bwawe, umutima wawe, imitekerereze yawe, ubuzima bwawe nibwo buzabutwereka ko uyu ni mwamini, uyu ni umwizera. Bikagenda bikora ibitangaza. Nico gituma intumwa kubera kwizeza umutima amakoti yayo yirukanya abadayimoni, yakishije indwara. Ikoti ihuzu yabidagara bakayijana igakora ibitangaza. Ihuzu yaba Eliya ikagira gute? Igacamwo amazi. Ihuzu kubera ko yabaye ku mubiri, kubera ko yabaye ku mutima we, kubera ko yizeye. Sema amen. Hallelujah. Tibakaza bivuga ngo ibo barizeye umwami Yesu, ndetse bakaza bakora ikintu bakavuga ngo se tukugize gute, bagaca ku muntu yewe. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Yo nani Eliya we amaterera umwitero we ngo utererera Elisa yamatangira kuvuga amabwa, yamambwira ngo mpeza umwanya muto sezere nari umunyakazi mpeza. Aramubwira ngo sa ko nkugize arico ngutwaye n'igiki kugize imbaraga zo kwizeza umutima. Apane ya vuga ngo amen. Subira ngo amen. Vuga ngo amen. Ihuzu ni nayo yagumije gukoresha kugeza batandukanye. Siyo yamusigi, ni nayo yasabye. Siyo yasabye, niyo yumvishe mu imbaraga. Aravuga ngo ubuzima nshaka, imbaraga nshaka ni imbaraga zinkwira zikaza zigera no mu mahuzo. Agiya. Hallelujah. Imbaraga zuzura umutima, zukuzura umubiri, zikaza zisagurira mu myenda, zikaza zigenda mu gicucu, zikaza zigenda and distance. Sema amen. Hallelujah. Zikaza zigenda imetro nishi, ibirometro zishi. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Moses korora yigeze kuvuga, aravuga ngo ntiyo wakana kwa mapepo atabaho nuwano Tanzania ageze Burundi. Yigeze kuvuga hano ni Burundi yageza. Yigeze kugera ino. Aravuga ngo ndiyobesha kwa mapepo atabaho
ngo ndiyovuga ko amapepo atabaho ngo abaho ngo gusa ngo ntibarasakana nayo ngo ahagurutse ngo azayarangiza arimo arenguka iyo yerekeye iyo agiye reka azayarangiza mu bitugu arenguka agenda arenga ahunga Moses kororo vuga ngo amen subira ngo amen nukuvuga ngo ikirere cyari cyafashwe hano abantu baza bakira abagwayi baza bakira bari mu bitaro Moses korora ari muri stade ibirometero iyo rero dufite ijambo ry'Imana Imana izibona aho izikicara n'umwami Yesu nicyo gihe aza twiyereka kenshi mu buzima vuga ngo amen subira ngo amen haleluya subira ngo amen amen yaravuze ngo nimwankunda mukitondera ijambo ryanjye ngo nanje nzabiyereka Imana ndiyoguhisha mu maso hayo ufite ijambo ryayo vuga ngo amen Imana ndiyobasha kudatura muri wowe ufite ijambo ryayo umwuka rero wacu uba muzima wezwa n'ijambo ry'Imana iyo riri mu bugingo bwacu vuga ngo amen icya kabiri twavuze Bibiliya ivuga ngo tugomba gusuzuma amen vuga ngo amen haleluya kugira ngo dukorere Imana nuko tuba turi connected nayo kandi kuba dufite kitofu dufite umunyonyi wifasheho n'ijambo ry'Imana mu mutima yacu icya kabiri ubugingo buva mu mubiri uhuye n'umwuka Imana irema umuntu yamuremye umubiri yawukuye mu gitaka imaze kukura mu gitaka izana ubugingo izana umwuka irawuzana iwuhuje n'umubiri uvuye mu gitaka bivamwo ubugingo amen vuga ngo amen haleluya subira ngo amen nibwo Bibiliya izivuga mu ndebere mwitangiriro havuga ngo ubugingo buzima hariho umwuka w'ubugingo hakaba n'ubugingo buzima iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo biba bityo reba 2:7 kabiri umurongo wa 7 2:7 Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi imumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo uwo ni umwuka w'ubugingo wa wundi tuvuga umuntu ahinduka ubugingo buzima yego ubugingo buzima nibwo niyo nafsi ni ubugingo ubugingo ni iki mu Gifaransa ame ni ame yes yego ni ame ubugingo bugizwe n'imitekerereze harimwo ubwenge niho habamwe harimwo ubwenge amarangamutima niyo imitekerereze iyo igitaka kimaze guhura n'umwuka w'Imana zaforumye ubugingo bizana amarangamutima sema amen mu muntu mwibuke ko Adamu amaze kuremwa Yesu Imana yacishije ibintu byose yaremye imbere ye hanyuma avyita amazina ajya n'amarangamutima yazayita amazina n'ubwenge bihita bikora ubwenge n'ubugingo burimo ubwenge n'imitekerereze n'amarangamutima bihita bikora iso uburyo vyezwa sema amen amen vuga ngo amen
Hallelujah. nkunda kubivuga cyane iwacu, ubugingo bufite imbaraga nyinshi cyane gusabanisha umubiri n'umwuka. ni ubugingo buba hagati y'umubiri n'umwuka. ubugingo buhahira umwuka, bugahahira n'umubiri. iyo ubugingo bupfuye ni ukuvuga ngo ibi bintu byombi biraza guhungabana. vuga ngo amen. subira ngo amen. Amen. aha niho naza nshaka ko mwumva, ndahakora introduction ariko ejo nzohasubira. vuga ngo amen. Amen. subira ngo amen. Hallelujah. haragora kumva kandi niho dufite ibibazo byinshi, ni naho satani aduterera kenshi. iyo ubugingo bupfuye umwuka urasonza, umubiri ugasonza. noneho iyo bimaze gusonza bipfuye byombi, nicyo gihe twiruka hirya no hino. cyo gihe umuntu aza ashaka ubukiriro hirya no hino, aza ashakira ubukiriro ku wundi muntu, agashakira ubukiriro mu butaka, agashakira ubukiriro mu bupfumu, mu burozi, n'esprit satanike, kubera ko ubugingo burapfuye. ubwo bwapfuye aritabaza ikiri hafi, aritabaza ikimutabara vuba. vuga ngo amen. Amen. subira ngo amen. Hallelujah. aba bose bafata uburozi bari mu ikanisa, nta kintu cyapfuye cyane mu buzima bwabo ni ubugingo. vuga ngo amen. Aho. subira ngo amen. Amen. ubugingo nibwo bwapfuye, umaze gupfa noneho abona nta kintu cyagekoko mu mubiri, nta kiriko kigenda mu mwuka, nta kiriko kigenda. none ubuzima bwanje burahagaze. musa mwumva abantu benshi bazavuga ngo ubuzima burahagaze, ibintu byahagaze, ibintu bigenze gute, ibintu bimeze gute. ubugingo burapfuye. ubwo ubugingo bupfuye ni ukuvuga ngo umubiri uri muri alerte, uri muri danger, umwuka uri muri danger. sema amen. vuga ngo amen. kubera izo mpamvu ariroha, agiye kwica, agiye kuzana birushaho kwica bino bintu. amen. ariko Yesu, Bibiliya iravuga ngo Paulo abwira abakorinto, abatesalonike, arababwira ngo mwabatesalonike mwe mufite icyo Imana yabavuzeho, mufite icyo Imana yabaremeye, ndore mutaza gupfa, ndore ikintu mugomba kwitaho kandi kugeza Yesu mwamaje. ayiya deze sicyubahiro. Amen. atukuze umugozi. vuga ngo amen. ngiki cya kabiri ni kuzimana na data ingoma y'iteka ryose. arababwira ngo kugira ngo mutaza guhwera, nimwite ku bugingo kugeza umwami Yesu agasha. mushugurikire ubugingo bwoye gutokora, bwoye gupfa, bwoye gutokora, bwoye gupfa. mutege amatwi ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana rirogora imitekerereze, rirogora imyumvire, rirogora imirebere, rirogora situation. sema amen. Hallelujah. vuga ngo amen. Amen. subira ngo amen. Amen. amarangamutima azazutswa n'ibintu bitatu. ikintu cya mbere ni amaso, ikintu cya kabiri ni amatwi. ni bibiri. ikintu cya mbere ni amaso, icya kabiri ni amatwi. kuvuga ngo icyo umuntu areba yita kizutsa amarangamutima, cyazutsa amarangamutima. ya marangamutima nimba apfuye arahita ategeka umubiri gukora igipfuye. sema amen. Amen. vuga ngo amen. Amen. umubiri uba utandukanye n'umwuka burundu, hazasigare kuwutwika. umuntu ntaba akigaragaye mu Imana yambaye umubiri, kubera icyo yabonye, situation yabonye. hano hariho inzara, hano hariho ubukene, hano hariho ubuzima bugoye. kugira ngo nifashishe, kugira ngo mbe kubasha guhandoringa ikibazo cyabaye, nuko nobesha ubugingo bwawe. ni ukuvuga ngo amaso yakweretse
ubugingo bwawe uhita amarangamutima ahita akemuka. Aravuga ngo rero ikintu cyo kugira ngo nobesha runaka kamubwira ngo yewe ngaba amafaranga mu minsi mike yandaguheza yewe ukamuriga ubugingo bwawe buratokoye urarya ariko ejo mauti inakungoja. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Kwimana na data ntibirimo. Icya kabiri gukorera Imana ntibirimo. Ta muntu wokorera Imana yanduye tibibaho. Ni hano biba ni muno muri Philadelphia. Ariko kuma kirimo tiwokorera Imana wanduye mu mwuka cyangwa mu bugingo. Sema amen. Ariko ngo rero shira ijambo ry'Imana mu bugingo baza ngo si ijambo ry'Imana ribivugaho iki igihe cy'inzara Bibiliya ibivugaho iki twese si cyo. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Amen. Subira ngo amina. Hallelujah. Niba ari situation uhuye nayo y'ibitutsi uvuga ngo se ijambo ry'Imana rivuga iki hejuru y'ibitutsi? Ayiya nguko kuvura ubugi. Ijambo ry'Imana rizarivuga iki hejuru yo gutukwa? Ijambo ry'Imana rizarivuga iki hejuru yo gutukwa? Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Yesu yabigenjeje gutatutswe ngo yari icecekeye ngo agenda nkikijenjeje ijenjege ngo umwana w'intama ngo ucecekera imbere y'ukemo araceceka. Yesu bakazamutuka atiye kazasubiza ibitutsi tibazabisubiza. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Ico ni kiafekta ubugingo. Ico ni gitokosa ubugingo. Iyo bagututse iyo umenye neza ko ari igitutsi ukamenya neza ko atari ukuri ukamenya neza ko ari uguguhimbira ukamenya neza ko ari ukukwiri se no kugira kugutemeraho ijuru cyangwa isi bantemeye wijuru ibi bintu no kuri sinje tuzusubiza bira mugezi wawe ngo tuzusubiza niko ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo iyo situation itaza kwica ubugingo bwawe ngo usubize nawe hanyuma nawe umere nkabo murwane. Nababwiye kare Satani ubundi Satani si wo guhangana natwe tiduhangana na Satani aya twebwe tituraba kugwana na Satani. Ntabwo Yesu yavuze ngo kubita hati yasize aduteranyije na Satani apana. Bwira mugenzi wawe ngo tiduhanganye na Satani ntimuvyemeye ntimwovyemera. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Amen. Mubaze ngo se wowe urinde wo guhangana na Satani? Mbariza mugenzi wawe ukurinde yewe wo guhangana na Satani. Sasa batubwiye nabi Shitani baramuducorera amashami amahembe baramucora bamugira igisura kibi. Bwira mugenzi ngo Satani si isura mbaya. Satani ntabwo ari isura mbaya. Muranyumva none? Satani si isura mbaya apana. Satani nijwi ryoroheje rifite donke na kameme akakubwira ngo kameme imaginez-vous. Tekereza reba ibi bintu tubabona ko ari byo ngubwire we ni umuntu uzi gukonvenka mu rwego uzi kuvuga no gukora ukwereka. Yewe Satani uzi kwereka inzoga isharira bakagotomera apana kunywa buke akagotomera akamara igaze akamara iya kabiri irashari wamara ukavuga ngo ni surambaye umugabo ukomveka undi Satani ukomveka umugabo ufite umugore n'abana buzuye inzu agahembwa 1,100 yabihembwa gutya akamaca mu kabari agataha zashize
uzamubwira ngo ni umuntu fake, uzamubwira ngo ni umuntu fake. Satani wageze kuri rutari ashogora abantu kuri rutari mikora aka ugasambana uri mikora Satani. Bana barababesha tiwohangana nawe ndore ahubwo duhungira muri Kristo. Bibiri iravuga ngo Mana wahoze uri ubuturo bwacu. Sema amen. Ni wowe buhungiro bwacu. Umuntu umutsinda wamumenya aramurangiza, aramutsinda aramunetraliza aramurangiza ni Yesu Kristo wenyine. Wowe tiwogwana na Satani habe nidakwikimwe isegonda imwe tushobo. Sema amen. Amen. Twese Yesu cyubahiro, twese data cyubahiro. Vuga ngo amen, subira ngo amen. Hallelujah. Icyatumugaje cyane itorero rya Kristo rigahera hamwe ridakura, ryagiye guhangana, ryagiye kuri flow. Imana yabwiye abanyesirayeli ababwira ngo intambara si yawe, intambara ya Satani si yawe. Mubwira mugenzi wangu intambara ya Satani si yawe, intambara ya Satani si yawe. Yaranayirangije, Yesu yasize ayirangije, yaratsinze, yararangije. Intambara ya Satani yararangiye, Yesu yasize arangije, yasize abirangije, yaramutsinze aramuvuna aramumara wese. Narababwira ruguru asigaranye amabomba 3 yihangiye ariko adafite icyo yomara. Ibomba rya mbere nubwo agatera abantu ubwo, n'ubu nyine dufite abandi yimitse bari mu gukanga abantu, akamakanga umuntu agakanga umuntu akajuga umuntu agahwera agataha n'ubwo. No mwikanisa arabakoresha iterabwo bakurya n'ijya Satani, ariko abana b'Imana bururutse imitima, nta n'umwe uzutera ubwo kibaza bakangana. Twebwe ntidukanga. Vuga ngo amen, subira ngo amen. Hallelujah. Hapana, so dukanga ahubwo aho tugeze abantu bazaruhuka imitima. Vuga ngo amen, subira ngo amen. Satani agira iterabwoba, niyo bomba yihangiye, ubwoba kandi ubwoba ni kinyoma. Ijya kabiragira, sema amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Ijya kabira afite n'uburiganya, n'umuriganya wo kugwego nta mugore nta mugabo bahwanye. Umuriganya wo kugwego ari mu kuriganya abantu mu ikanisa. Baheze urugero, Bibiri iravuga ngo mubyare mwororoke, ariko dufite abagore bifungishije bari muri onapo, abapastori, abagore b'abapasiteri, abakristo bari muri onapo bafite udushinge n'ikintu kiri ni gifite rezo yara konvensi isi remera, ni ibintu bikorwa ku mugaragaro ukica utarabona. Satani yakugize ngo ni wowe uzurema wowe, kandi abana Bibiri yitubwira neza ikatubwira ngo abana ni umwanda uturuka, ntabwo isivuga ngo uturuka mu mugabo cyangwa ngo uturuka mu muda, isivuga ngo ni umwanda uturuka. Ariko twebwe Satani buriganya bwiwe yamabwira ngo abana ni ikibazo. Bibiri ivuga ngo abana ni umugisha, ariko twebwe abana ni bibazo, n'ubuzima bubi, ubuzima bubaye bubi. Inda ndende, abagabo n'abagore bapfuye bama bagira inda ndende barahwera, akamahwera ngo yobyara ati borya. Cyo cyatumye gufunga kuza buriganya bwa Satani. Vuga ngo amen, subira ngo amen. Hallelujah. Ni cyasigaranye, ibomba sigaranye nijyo kukuriganya wowe wenyine ukiyicira, wowe wenyine ugakora bijya Imana yamwatse, bijya Yesu yamwatse, wowe wenyine ukabikurura. Narababwiye ejo ngo Yesu niwo wa mbere
guheza agaciro ikirema umwana w'umuntu yare taza muvogera. Ejo narababwiye ngo Yesu utashobora kuvogera umuntu bunyine tibibaho kugeza umunsi wanyu nibwo azabafata akabata mu muriro. Shobora kuvogera umuntu cyo gituma gushira imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo wihitiremwe wewe. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Satan ibomba rye rya gatatu. Vuga ngo amen. Yarasirimuye abantu abarenza bibiri. Yarasirimuye arasirimura igikristo. Igikristo cyazagisirimura. Umukristo w'inganje. Inganje niho heka iwacu. Niho mu giturage cyane. Ndababwira gute. Umukristo wakiriye Yesu Kristo imirimba. N'umukristo wakiriye Yesu Kristo muri Washington DC. Hariya neza muri ni etazi hariya neza ibwami hakuru Maison Blanche. Maison Blanche. Umuntu wakiriye Kristo muri Maison Blanche n'uwakiriye Kristo imirimba inganje iriya mukirana bafite bumwe. Kristo numwe Bibiri zivuga ngo ntagira igicuco guhinduka. Tazahinduka ndazasirimugo. Nta bukristo bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro. Tabwo. Ariko Satani yarasirimuye arasirimura ubukristo arazana iyo nibomba yazanye akakurenza akakubwira ngo wowe igira umutakatifu renze. Umuntu bamweze izina bamwita pasiteri tiyoba kivuye mu ntebe, tiyoba gisenze, tiyoba gitaramye, tiyoba kiraye mu mahombi, tiyoba kinezererewe Imana yabaye pasiteri. Yaramusirimuye. Satani akamubwira ngo iyo ntebe nye uzuga umutubi mibi gusa uzamure kuguru kukundi uyuzure uwakikishe ko wuzuye kuko wabaye pasiteri. Uzawivuga mbere yo kuvuga ngo ntezijyaye uzuvuga ngo apotre. Igusirimure iguheze kwizina. Vuga ngo amen. Amen. Iguheze agatitire iguheze ku gatitire. Kondigite yami kubwira ngo iguheze kwijwi ngo wowe ni wowe uzi kuririmba. Igusirimure wamusirimukira kuri ico. Ariko ubukristo tibuza busirimuka. Vuga ngo amen. Ayo na mabomba Satani asigaranye nayagira gusa. Na ibindi byose yaramutsinze. Tidufite guhangana nawe tiyenda kutwika. Abari muri Kristo Yesu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Abari muri Kristo Yesu bariho none kugeza iteka ryose. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Kweza ubugingo bwacu nugukurikira situation zose ducamo zanditse muri iki gitabo. Ibyo tureba n'ibyo twumva muri iyi si muno harimo ibisubizo byacu. Vuga ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Amen. Kugira ngo umuntu Yesu ubugingo bwe tazasubiza. Nico bituma Paulo yavuze ngo sinjuriho ni Kristo uri muri nje. Icyo ngiye gukora cyose sinjuze ugikora ni jambo. Aya. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Icyari bizaje zose nyine no jambo. Sinjuriho ni Kristo uri muri nje. Sinjusubiza ni Kristo usubiza muri nje. Bazamubwira ngo bagiye kukwica. Hari imbere baraguteza akamavuga ngo aragenda. Nawe kugenda. Namagariwe kugenda. Arababwira ngo sukuboho gusa niteguye no gupfa. Kuko niko byanditswe. Kuko tugomba gutanga ubugingo bwacu kubwa Kristo no kubwa bene data. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Nguko kweza ubugingo, kweza imitekerereze, kweza imivugire, kweza imirebere, kweza imyumvire, kweza amarangamutima, kweza ubwenge, kweza gukora. Sema amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Amen. Nigihe udasubiza wowe hagasubiza ijambo ry'Imana. Situation uhura nayo
bibiri irahari kugira ngo igusubirize. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Yemwe nti tukiriho hariho Kristo muri twe. Hariho udusubiriza, hariho uvuga, hariho ugwana, hariho uhanganye, hariho udushoreye. Iyo umuntu afite umushorera, iyo afite umuheka, azahangayika. Igituma duhangayitse ni ubugingo bwapfuye. Nico gihe twiremera ibi. Nazambwira abacu mu gatondo, nazambwira ngo ubu nyine amakanisa yacu tagishaka ijambo ry'Imana, ari mu gushaka ifishi. Muzifishe maherekezo. Amaherekezo. Sa maherekezo yemwe. Cyane. Amaherekezo yo kuja kuma kuzerera ku musozi, yo kuzerera gusa mwisi. Uko nuko udatera imbere, uko nuko utaja mu cy'Imana yaduhamagara. Kidukeneye amaherekezo atwerekeza. Dufite abantu batwigisha ibitangaza, batwigisha hano mu nzu y'Imana. Ubundi kituba twaje kwiga ibifasha no mubiri cyane. Oya tuba twaje kwiga ubutunzi buri mu Mana. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Nagiye muri theology hariya muri Kenya, mushika ahantu amare barambwira ngo ese waje kwiga Imana, ngo karibu kwiga Imana. Donge ishuri rya Bibiliya waje kwiga Imana, karibu ngwino wiga Imana, umenye Imana. Iyo tuje mu ikanisa tuba tuje kwiga Imana, tuba tuje gufata imiduga. Vuga ngo amen. Amen. Tuba tuje gufata amaflight. Yeme amaflight abamuno. Maracece. Nuko haba mwarayabonye. Mwarayachaki. Amavisa. Ni amavisa yes. Cyangwa mwari mwatakaye. Muno haba amavisa. Mwaje gupokera amavisa. Sama visa yabazanye. Sama visa. Niyo mwaje gupokera. Turakeneye. Giki gituma itorero ridasa n'Imana rigasa n'isi. Nuko tuza gushaka iby'isi muntu. Itorero risasa n'isi kubera ko icyo twaje gushaka muntu ari ibiraha mwisi. Ariko umunsi tuzoza tuje gushaka Imana mu maso y'Imana, duheze se cyubahiro. Itorero rizotukura, itorero rizashanyarazwa, itorero rizuzura umuriro, itorero rizuzura ijuru. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Subira ngo amen. Amen. Abandi twaje gushaka imiduga. Hani zaba parking. Parking. Ninde wohunga parking? Ninde wo mwisi wohunga parking? Tawunga parking. Tawunga visa. N'abapagani bazazifata. Iriya twatuje si mwijuru. Iri ni mwisi y'abapagani. Igituma ikanisa ridasa na Kristo nuko tutaza tuza gushaka Kristo, tukaza gushaka iby'isi. Imitima yacu ntabwo inyoteye gusa n'Imana, ntabwo inyoteye kwezwa, kuko yaduhamagaye. Ejo narababwiye ngo yaduhamagaye niyo kwera, ngo natwe tukwiye kwera. Iyo tuje gukorera niyo kwera, natwe dukwiye kwera. Twozana umutima wo kwezwa, tukazana ubugingo bwo kwezwa, tukazana umubiri wo kwezwa, twosa n'ijuru. Bose bavuga ngo ndore ngabariya ab'ijuru. Igihe intumwa bazise abakristo, ubundi twitwa abakristo, iryo n'izina ubundi niko gitutse. Barababwiye ngo ndora abakristo, ndora basa na Kristo. Bariya ni abakristo muri Antiyokiya, bariya ni abakristo, bariya ndore uko basa, ndore uko basa. Ariko twebwe turasa n'ab'isi kubera ko ibyo tuza gushaka hano si iby'ijuru, tuza gushaka iby'isi. Yeme muno tuza gushaka iby'isi, tuza gushaka iby'ijuru.
sema amen. Mwakira ijambo ry'Imana ribe mu bugingo bwanyu, ariryo risubiza situation ibyo ureba n'ibyo wumva. Ibyo wumva n'ibyo ureba ntaba ari wowe ubisubiza, ntaba ari umubiri wawe, ntaba ari ubushobozi bwawe, ahubwo ari Kristo abe muri wowe. Si twe turiho, ni Kristo uri muri twebwe, kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen.